Većina ljudi stalno nešto govori Bogu, ali što ako ti kažem da najveći izazov nije govoriti Bogu, nego čuti Boga? Isus nije rekao tko ima usta, neka govori. Rekao je tko ima uši, neka čuje. I to ne jednom, nego 7 puta u Otkrivenju. U ovom videu otkrivamo zašto mnogi misle da Bog šuti, a zapravo mi ne slušamo. Kako prepoznati njegov glas među svim lažnim glasovima? I najvažnije, što učiniti kada Bog stvarno progovori tvojoj duši? Zato utihni sve druge glasove, otvori srce i slušaj njegov glas. Puno više govorimo nego što bismo trebali, ali mnogima bi puno više trebalo dar slušanja, jer često nam je teško čuti što nam Bog stvarno želi reći. Kada govorim o tome kako čuti Božji glas, ne mislim da ćemo ga čuti doslovno, ako naglas. Možda i hoćemo, nismo sigurni, to ne možemo garantirati, ali Bog je to u povijesti učinio samo nekoliko puta. Da pogledamo gdje to sve. U ponovljenom zakonu 4.33 čitamo: "Jel koji narod čuo glas Boga gdje govori usred ognja, kao što si ti čuo i ostao živ?" To su bili iznimni trenuci. Bog je govorio Abrahamu, Mojsiju, Jakovu i drugima, poput Samuela, tako dalje. U Novom zavjetu, kada je Isus bio kršten, čuo se glasa neba: "Ovo je sin moj ljubazni, u kojem je sva milina." U Ivanu 12.28 Isus moli: "Oče, proslavi ime svoje." I dolazi glasa neba: "Proslavio sam ga i opet ću ga proslaviti." Ljudi koji su stajali uokolo, neki su rekli da je to grmljavina, drugi su rekli da mu je to govorio anđeo. A Isus reče: "Ovaj glas nije došao radi mene, nego radi vas, da biste vjerovali." Na gori preobraženja opet se čuje glas: "Ovo je sin moj ljubazni, njega slušajte." Sad te želim nešto pitati. Zašto bi Bog rekao njega slušajte, ako nije moguće čuti? Je li moguće čuti Božji glas? Pa da, moguće, ali problem je u tome što mi nismo baš dobri slušatelji. Većina nas nismo navikli slušati, zato i volimo dobrog slušatelja, jer su retki. Isus u Mateju 13.14 citira proroka Isaiju: "Slušat ćete, ali nećete razumjeti, gledat ćete, ali nećete uvidjeti, jer je otvrdnulo srce onoga naroda, uši su im zatvorene, oči zaklopljene, da ne vide, da ne čuju i da se ne obrate, te da ih izliječim." To je slušanje koje dopire do srca, slušanje koje vodi do obraćenja i do isceljenja od grijeha. A sada pitanje: kako znamo čujemo li mi Božji glas? Ponekad sretnemo ljude koji kažu: "Bog mi je rekao ovo, Bog mi je rekao ono." Obično misle na neki dojam, na nadahnuće ili osjećaj Božje prisutnosti u duhu. I to je u redu, jel da? Ali neki ljudi su zaista vrlo osjetljivi na Božje duha. Kažu: "Bog mi je rekao šta da kupim u prodavnici, to i to. Neku sitnicu. Bog mi je rekao da uzmem ovu i ovu garderobu." Kako duhovno sazrijevaš, shvataš da Bog očekuje i da koristiš zdrav razum. Ne samo da se oslanjamo na naše taj tanahni duh koji možda ti govori, a možda i ne, nisi siguran. Znaš što sam se često pitao? Kad je Bog rekao Abrahamu: "Uzmi svoga sina, svog jedinog sina." Kako je znao da je to stvarno Božji glas? Zar ne bi pomislio: "Pa to možda dolazi od đavola. Ko bi mi rekao da ubijem svoga sina?" Ali Abraham je tako dobro poznavao Božji glas da nije imao ni malo sumnje. Znao je, to je Gospod. Kada su došli do brda, Bog mu je pokazao točno koje je brdo. Rekao mu je gdje da ostavi slugu i zaustavio ga prije nego što je žrtvovao svoga sina. Abraham je bio usklađen sa Božjim glasom. Kako? Pa zato što ga je već mnogo puta čuo u povijesti i prepoznao. A jedan od razloga zašto mi ne čujemo Božji glas je pozadinska buka. Previše toga nas ometa. Ako odeš u prirodu i
utišaš sve distrakcije, sve ono što nas može ometati u tom trenutku. Stišamo telefon, sve naše uređaje, ništa da nas ne ometa, pametni sat, bilo šta da nosimo, može to biti sa nama, ali ga malo utišamo da oslušnemo prirodu koja je oko nas. Tada misli postaju jasnije i lakše čuju taj tihi glas. Ali danas svijet je pun buke. Televizor stalno radi. Ljudi hodaju sa slušalicama u ušima. Ne čuju ni promječak. Žele da stalno budu prisutni u nečem što oni žele. Ako nije radio, onda je TV. Ako nije TV, onda je telefon. Ako nije telefon, onda je gužva u kojem se nalazimo. Okruženi smo stalno nekim zvukovima. Ali znaš što je zanimljivo? Što si stariji, teže je čuti. Isto vrijedi i za Božji glas. Ako predugo čekaš, možeš propustiti njegov poziv. Možda ga nećeš tako lako i jasno čuti. Kada su ljudi mladi, njihova srca su još osjetljiva. Duh Sveti lakše dopire do njih. Najbolje vrijeme za obraćenje jeste u mladosti. Naravno, nema granične dobi kada se mi ne možemo obratiti. Samo je mladima malo lakše, njihovo srce pristupačnije. Statistika pokazuje da 50% onih koji prihvate Krista to učine upravo tada kada su mladi. Kada starimo, srce postaje tvrđe i Božji glas teže prodire do njega. Teže ga je čuti. Ali još jedan razlog zašto govorimo o ovoj temi. Ne govorimo o tome da čujemo Božji glas doslovno. Govorimo o tome kako Bog govori kroz druge načine. A to se može jako lako pogrešno shvatiti. Kako znaš, je li to Bog koji ti govori? U 1. Ivanovoj 4.1 nam kaže: Ljubljeni, ne vjerujte svakome duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga. Jer su mnogi lažni proroci izišli u svijet. Pogledajmo sad neke primjere. Stvarno mogli bismo nabrojati desetke kriterija kako prepoznati je li neki glas stvarno Božji. Ali danas ajmo se usredsrediti na 4 ključna. Evo prvi. Je li ono što čuješ u skladu sa pismom? Kada čujemo Božji glas, da li je to stvarno Božji glas? Trebamo ga provjeravati. Drugim rečima, glas koji čuješ, dojam koji imaš, je li u skladu sa Biblijom? Prvo pravilo, provjeravajmo sve kroz Božju riječ. U Rimljanima 10.17 vjera dolazi od slušanja, a slušanja po riječi Božje. Mjerimo svaki glas koji čujemo time. Odgovara li on onome što govori Božja riječ? U Psalmu 22.5 nam kaže: Vodi me u istini svojoj i pouči me, jer ti si Bog spasenja mojega. U tebe se uzdam svaki dan. Još jedan stih. U ponovljenom zakonu 13. Ako dođe prorok ili onaj koji ima snove i znakove, i znakovi se ispune, ali on onda kaže: hajde da služimo drugim bogovima. To nije pravi prorok. Ako čujem neki glas koji ti govori, ne moraš platiti porez. Ali Biblija kaže da treba poštovati vlast. Onda to nije Božji glas. Ako osjetiš da bi mogao nešto kupiti i ne reći to supružniku, to nije tako, to nije pošteno, to nije Duh Sveti. Znači nije Božji glas koji nam kaže. U Isaiji 8.20 kaže: zakonu i svjedočanstvu, ako ne govoriš po toj riječi, nema zore u njemu. Dakle, prava i najvažnija stvar, odmah možemo isključiti puno glasova ako ne odgovaraju Božje riječi. Ali, iskreno, mnoge odluke u životu nećeš naći doslovno zapisano u Bibliji. Biblija te neće reći: kupi bijelu ili crnu čokoladu, ili ovo ili ono za jelo, što možemo sami odlučiti. Na neke stvari odlučujemo sami. I to treba prihvatimo tako. Bog nam je dao slobodnu volju i pod njoj možemo vagati šta je dobro, šta ne za nas ili za našu bližnju, za našu okolinu. Zato dolazimo do druge točke. Ako zaista želiš čuti Božji glas, moraš to željeti svim srcem. Isus je rekao: ko ima uši neka čuje.
Koliko vas danas zaista želi čuti Božji glas? Možda čujemo ovako nešto. Doći ću u crkvu, ali Bože, nemoj mi govoriti. Sjećaš se Izraelaca na Sinaju, rekli su Mojsiju, ti govori s nama, ali neka Bog ne govori, to je previše. To se može nama dogoditi, da ne želimo otići u crkvu ili ako odemo, ne želimo čuti da Bog ima nešto da kaže taj dan za nas. Ali, zar ne želimo da nas Gospod vodi? Zar ne želiš čuti Isusa kako govori tvojoj duši? Treći savjet. Jesi li spreman poslušati ono što Bog kaže? Ako želiš čuti Gospodinov glas, jesi li spreman učiniti ono što ti je taj glas kaže? Jedan od najvažnijih uvjeta za istinsko slušanje Božjeg glasa je spremnost na poslušnost. Da poslušamo taj glas. Ivan 7:17 kaže, ako ko hoće vršiti njegovu volju, znaće je li ovo nauka od Boga. Dakle, spremnost da se posluša prethodi razumijevanju. Kažemo da želimo čuti Božji glas. Dobro. Ali samo ako kaže ono što mi već želimo čuti. Što ako Bog kaže nešto što ti ne želiš čuti? U Ivanu 8:43 Isus kaže, zašto ne razumijete moj govor? Jer niste sposobni slušati moju riječ. Sjećaš se stiha koji smo čitali malo ranije. Neki su čuli glasa, ne bi rekli grmi, drugi su rekli anđeo je govorio. Ali apostoli su razumjeli, ovo je sin moj ljubljeni. Zašto su neki razumjeli, a drugi ne? Zato što su oni koji su željeli slušati, oni koji su bili spremni slijediti Krista, oni su i razumjeli. Bog te neće natjerati da razumiješ više nego što si spreman poslušati, to bez brige. Ali će ti Bog dati snage da ono što čuješ možeš i nositi. Moj narod gine zbog neznanja, kaže u Hošeji 4:6. Ali ne samo zato što ne zna, nego zato što je odbio znanje. Bog neće prisiliti tvoje srce. Isus je govorio u prispodobama i rekao, onaj tko želi znati istinu, razumeće. Bog je rekao, tražit ćete me i naći ćete me ako me potražite svim srcem. Pitanje je, želiš li stvarno čuti što ti Bog ima za reći? Što ako ti pokaže neki grijeh u tvom srcu, u tvom životu? Šta će onda biti? Kako ćemo odgovoriti? Bi li dalje želeo čuti? Možda to nije uvijek jednostavno i lako, ali budite hrabri, Bog će dati snage da ono što vidite i možete nositi to. Četvrti savjet, je li glas koji čuješ potvrđen kršćanskim savjetom? Vrlo važan kriterij. Je li ono što misliš da ti Bog govori potvrđuje kroz druge vjernike, kroz druge kršćane? Bog ne govori samo kroz pismo, on često govori kroz druge ljude koji su oko nas. U mudrim izrekama 11:14 nam kaže, gdje nema savjeta, narod propada, a u mnoštvu savjeta ima spasenje. Naravno, nije svaki savjet dobar. Potrebni su dobri savjetnici. Sjeti se Roboama, Solomonovog sina, kad je trebao donijeti važnu odluku za jedinstvo kraljevstva, imao je izbor. Slušati savjete svoga oca Solomona, najmudrijeg čovjeka u povijesti, ili svoje mlade prijatelje. Rekao je, stari su dosadni i previše konzervativni. Slušat ću svoje frendove. I znaš što se dogodilo? Izgubio je pola kraljevstva. Kraljevstvo je ostalo podijeljeno još 200 godina. Zašto? Jer je slušao krive savjetnike. Traži savjet od ljudi koji imaju integritet. Bog govori kroz crkvu. Da se sada po crkvi obznani poglavarstvima i vlastima na nebesima mnogostruka i mudrost Božja, kaže apostol Pavle u Efežanima 3:10. Unutar crkve Bog daje poruke, evanđeliste, pastore, učitelje, starješine, vođe. To su ljudi koje Bog koristi da nas savjetuje, poduče i vode. Kada je Pavao imao viziju na putu za Damask,
pitao je u Djelima apostolim, to je 9.6. Gospodine, što želiš da učinim? A Gospod mu odgovori, idi u grad, tamo će ti se reći što da učiniš. Zanimljivo. Zar mi ti to nećeš reći, Bože? Ne, reći ću ti preko čovjeka. Zove se Ananija. Bog koristi ljude da govori ljudima. U Djelima apostolskim 9 od 4 do 6, kada je Kornelija video anđela, anđel mu reče, tvoje su molitve došle pred Boga. Pošalji ljude u Jopu u kuću Šimuna, koji se zove Petar. On će ti reći što da učiniš. Bog često vodi svoj narod kroz druge vjerne ljude. Ako nešto čuješ, potraži i mudro kršćansko savjetovanje. U drevnom Izraelu mnogi su bili pastiri. Nisu imali rijeke s tekućom vodom. Ovce su pile samo mirnu vodu. Zato u Psalmu 23 stoji napisano, na tihim me vodama napajaš. U određeno doba dana pastiri bi dovodili stada na pojelište. Ovce i koze bi se pomiješale od drugih pastira. Pastiri bi međusobno razgovarali i pričali priče. Kad bi bilo vrijeme da se na odlazak, svaki pastir bi pozvao svoje stado. Svatko svojim prepoznatljivim glasom. Neke je zvao po imenu, neke je zvao preko predvodnice stada, znači ovce koja je bila predvodnik tog stada. I svaka grupa ovaca bi krenula za svojim pastirom. Zašto? Jer prepoznaju njegov glas. Zato Isus je rekao, moje ovce slušaju moj glas i idu za mnom. Ovce se ne rađaju sa tim znanjem. One uče prepoznavati glas svoga pastira i onda ga slijede. Bog nas poziva da učimo njegov glas. Zašto? Jer nas on vodi prema boljoj paši, prema zaštiti i prema vječnosti. Sjećaš li se Filipa u Djelima apostolskim? Duh Sveti mu kaže, ustani i idi na put prema Gazi. Nije znao zašto, ali poslušao je. I tamo je naišao na čovjeka etiopskog dvoranina, visokog dužnosnika, ministra financija. Taj čovjek je čitao proroka Izaiju, ali nije razumio. Filip ga pita, razumiješ li što čitaš? On odgovori, ne, kako bih, ako mi nitko ne protumači. Filip mu objašnjava evanđelje i taj se čovjek krsti. Vrlo brzo, čim su došli do vode, kaže, šta mi smeta da se krstim? Izađoše i krstio se. Duh Sveti je govorio da bi netko mogao čuti radosnu vijest. U Djelima 1.8 kaže, i primit ćete Duha Svetoga i bit ćete mi svjedoci. Ponekad i ti osjetiš poticaj. Reći nešto toj osobi, ali šutiš. I kasnije se osjećaš krivo. Ponekad se ipak vratiš i kažeš nešto. Pomoliš se s nekim. Ali nekada ne poslušaš i znaš da si propustio priliku. Bog i tebe želi koristiti, ali moraš biti spreman slušati. Ponekad je grijeh ono što začepi naše duhovne uši. U Izrekama 28.9 kažu, ko odvraća uho od slušanja zakona i molitva, mu je mrska. U Psalmu 66.18 da sam nepravdu gledao u srcu, Gospod me ne bih uslišio. Ivan 9.31 znamo da Bog ne uslišava grešnike, ali ko je pobožan i vrši volju njegovu, njega uslišava. Ivanova 3.22 i što god zaištemo, primamo od njega, jer držimo zapovjedi njegove i činimo što je njemu po volji. Bog želi da čuješ njegov glas. Kao što je mladi Samuel rekao, govori Gospode, sluša tvoj sluga. Ili sluga tvoj sluša. Izaja 51.7. Slušajte me, vi koji znate pravdu. Bog neprestano govori. Ko ima uši, neka čuje što duh govori. Zato danas, ako čuješ njegov glas, nemoj otvrdnuti svoje srce. Bog ti želi dobro. Sve što ti govori jer te voli. Predaj mu se i bit ćeš sposoban čuti njegov glas.
jasno i snažno. Ostavi komentar ako si imao iskustva da si čuo Božji glas, da si ti učini ono što je sa tvoje strane, da nekome progovoriš radosnu vijest evanđelja, da se neko obrati, pokaje, da nekoga utešiš i ohrabriš. Nek ti Bog rekao, želim to da učiniš toj osobi. Ti si to učinio. Podijelite ovo iskustvo sa mnom i sa drugima da se možemo zajedno hrabriti. A mi se vidimo u drugom videu.